nasinye itegeko ryo guhagarika ibikorwa byo kohereza umuriro w'amashanyarazi muri Gaza. Aya ni amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Ingufu muri Israel yatangaje ko yashyize umukono kuri iri tegeko tariki 9 Werurwe 2025. Niba uzi kubara neza ubwo n'ejo hashize, aho bavuze ko bakoze ibingibi kugira ngo bashyire igitutu kuri uyu mutwe wa Hamas uba muri Gaza. Intambara hagati ya Israel n'uyu mutwe imaze igihe kinini itangiye, ndetse yewe yahitanye ubuzima bw'abantu benshi. Nk'uko nabikubwiye, intambara irasenya ntiyubaka. Mu kwezi kwa karindwi Ukwakira 2023 nibwo intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas yatangiye. Iyi ntambara yatangiye ubwo abarwanyi ba Hamas bagabaga ibitero by'ibisasu bya rocket ku mijyi itandukanye yo muri Israel, cyane cyane iyegereye intara ya Gaza. Nyuma y'ibi bitero, abarwanyi ba Hamas barenga 1000 binjiye ku butaka bwa Israel basenya inkuta zitandukanya Gaza na Israel. Mu kwihorera, Israel yahise isurukura ibitero by'indege z'intambara isuka ibisasu mu ntara ya Gaza. Ibi byakurikiwe n'amagambo Minisitiri w'Intebe yavuze wa Israel Benjamin, avuga ko igihugu cye kiri mu ntambara. Intambara ubwo yari imaze iminsi mike yari imaze guhitana abarenga 800 b'Abanyapakistan, abarenga 700 bo muri Israel, ndetse n'abatari bakeya bavuye mu byabo. Ibi bitero bya Hamas byatunguye benshi, haba inzego z'ubutasi za Israel ndetse n'abakurikirana ibibera mu burasirazuba bwo hagati, kuko ari byo bitero bikomeye byakuriye muri Israel mu myaka 50 ishize. Ibi ntabwo byatumye Israel itsinda. Kugeza na n'ubu Israel iracyari mu ntambara yo na Hamas. Ejo hashize ku itariki 9 nibwo Minisitiri w'Ingufu ariwe yatangaje ko yashyize umukono ku itegeko ryo guhagarika kohereza umuriro w'amashanyarazi muri iyi ntara ya Gaza. Ngibi bakaba babikoze kugira ngo batere igitutu cyangwa batere ubwoba umutwe wa Hamas. Banza hari Israel itekereza ko Hamas izamanika amaboko niba yahagaritse kohereza umuriro w'amashanyarazi muri iyi ntara. Leta ya Israel yatangaje ko yabaye ihagaritse umuriro w'amashanyarazi woherezwaga mu gace ka Gaza kugeza igihe umutwe wa Hamas ugenzura aka gace uzarekura imbohe za Israel usigaranye. Nk'uko nabikubwiye nkitangira, intara ya Gaza ni imwe mu ntara yo muri iki gihugu cya Israel yaje gufatwa n'umutwe wa Hamas, nk'uko twumva ko M23 yafashe Goma na Bukavu. Nyuma yaho hari imfungwa za Israel zaje gufatwa n'uyu mutwe wa Hamas. Iyi leta rero, nyuma yo kubona ko nta kindi gisubizo yaba ifite, yesemo ikintu kimwe ndetse gikomeye cyane, yahisemo gusinya imikono cyangwa amasezerano y'uko iyi ntara ya Gaza yose nta muriro w'amashanyarazi uzongera gucanwamo. Aya masezerano yasinywe ku munsi w'ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Uyu minisitiri yakomeza avuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo bagarure imbohe z'Abanyisrael zafashwe n'uyu mutwe wa Gaza, zafashwe mu bugwate na Hamas. Yagize ati, tuzakoresha ibisabwa byose kugira ngo tugarure imbohe zacu, ndetse no kumenya neza ko Hamas itakibarizwa muri Gaza nyuma y'iyi ntambara. Ibi birasa nk'ibidashoboka cyane ko nk'uko imitwe igiye itandukanye yifasha agace runaka ntabwo biba ari ngombwa ndetse nta nubwo yemera kukarekura. Ibi rero sinzi icyo Israel iri kubivuga yishingikirijeho. Tugitangira nakubwiye ko ibitero Hamas yagabye kuri Israel nibyo bitero bikomeye cyane byeze kuba muri Israel mu myaka 50 ishize, ndetse ngo ibi byateye ubwoba binatungura babo ubutasi bwa Israel n'abandi bantu bagiye batandukanye. Israel itangaza ko icyo cyemezo cyo guhagarika umuriro w'amashanyarazi muri Gaza nyuma y'icyumweru kimwe ihagaritse inkunga yose yoherezaga muri aka gace. Ibi byose ikaba yarabikoze kugira ngo ishyure igitutu kuri Hamas, kugira ngo irekure imbohe zose isigaranye. Hamas nayo rwose nyuma y'ibi byose yavuze ko
Hamas isobanura ko guhagarika umuriro w'amashanyarazi ari nko kubatera ubwoba, ikaba ibisubiyemo kuko ari byo yavuze ubwo Israel yahagarikaga inkunga yose yoherezaga muri Gaza, ndetse ngo abo ntibiteguye gutsindwa. Uko byagenda ko ariko kose bazacyura intsinzi, imbaraga byabasaba zarizo zose ntabwo biteguye gutsindwa. Ngo ndetse uko Israel yabatera ubwoba ko ariko kose bo bafite icyo barwanira, ngo kandi byange bikunde iki barwanira bazakigeraho. Icyiciro cya mbere cy'amasezerano y'agahenge cyarangiye mu kwa mbere, cyarangiye ku itariki ya mbere Werurwe 2025, ni ukuvuga ku itariki ya mbere y'uku kwezi. Nyuma y'uko ibi byose birangira, nta mutwe n'umwe, yaba Hamas yaba Israel, nta ruhande na rumwe rurongera kwisanga mu ntambara, keretse ibitero bitoya harimo nk'igiheruka koherezwa muri Israel. Urumva ni umutwe wa Hamas wacyoherejemo. Intambara hagati y'iki gihugu n'uyu mutwe wa Hamas ni intambara ikomeye, ndetse ni intambara imaze imyaka igera muri 2. Intambara nk'uko dukunda kubivuga irasenya n'iyubaka. Ese uratekereza iyi ntambara iri muri Israel, hagati ya Israel na Hamas izarangira gute? Bimwe mu bintu biranga imitwe nk'iyi nka Hamas, M23 n'indi mitwe igiye ukomeye cyane ku isi gutsindwa n'ibirimo, ndetse yewe gutanga amahoro ku badashaka kuyabaha byo nta nubwo bibaho. Wowe urumva ari ikihe kintu cyakorwa kugira ngo Israel itanga amahoro kuri Hamas, cyangwa iyi ntambara hagati ya Hamas na Israel irangire nyuma y'uko Hamas ifashe intara ya Gaza, ndetse birumvikana n'abari bariyo bose bakaba barabaye imfungwa zabo ari bo ba Israel? Ni ukuvuga ko iyi ntara ya Gaza abari bayituye nta kwiga, nta gukora, nta kazi gasanzwe, imirimo yabo yose yarahagaze bitewe n'intambara. Tukiri ahangaha, reka tujye dushimira Imana ko yaduhaye igihugu cyiza gifite amahoro kitarangwa n'intambara za hato na hato, kuko abari ku ishuri ubu ntibaba bariyo, abari kwa muganga bari kuvura ubu ntabwo biba bishoboka, abari gukora mu mabanka ibi byo ntabwo biba bibaho, ndetse imirimo yose waba ujyamo uko bwije n'uko bukeye ntabwo iba ishoboka, bitewe n'uko igihugu kidafite amahoro nta n'iterambere kigira. Si iterambere gusa, byakugora kubona igihugu kiri mu ntambara kitangiritse. Usanga kenshi na kenshi iyo igihugu kiri mu ntambara, ibikorwa remezo byaho, imihanda, amavuriro, amashuri n'ibindi bigiye bitandukanye ari byo byangirika mbere. Reka nizere ko ubu noneho niba uri umunyarwanda, waba uri mu Rwanda cyangwa waba uri hanze yarwo, utewe ishema no kuba wenda witwa umunyarwanda, cyane ko ibi byose tumaze kuvuga, intambara, amakimbirane, bitabarizwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gitoya, ariko kuri ubu ku isi nicyo gihugu cyonyine gifite amahoro ku isi ugereranyije n'ibindi bihugu. Ni igihugu kimaze imyaka irenga 30 kibayemo jenoside yakorewe Abatutsi, ari nayo ntambara iheruka ikomeye cyane yabaye muri iki gihugu. Nyuma y'icyo gihe igihugu cy'u Rwanda cyariyubatse. Kugeza ubu u Rwanda ni igihugu gituwe n'abaturage benshi muri bo batewe ishema no kuba bitwa abanyarwanda. Nubwo hamaze iminsi havugwa amagambo agiye atandukanye ku Rwanda, kuba ibihugu bikomeye cyane ku isi byareka guhereza inkunga abanyarwanda, ibi ntabwo byatumye abanyarwanda bacika intege, ndetse bakomeje gukora cyane. Tubwire abantu bari hirya no hino, baba abanyamahanga, baba abandi bo hirya bagiye batandukanye, ko u Rwanda ni kimwe mu bisobanuro bw'amahoro. Twari turi kuvuga kuri Hamas na Israel. Abantu bari muri Gaza ubu ngubu ntibari guhumeka, ntibameze neza, ntibari gukora imirimo yabo ngo igende neza, ariko twebwe aho turi tumeze neza, turiga, turafinishinga amashuri yacu, benshi bagasoza za kaminuza, abandi bakajya mu mirimo, abandi bakajya mu bintu bigiye bitandukanye. Aya ni amahirwe akomeye cyane ataragizwe n'ibihugu bigiye bitandukanye nka za Israel, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Aya mahirwe rero reka abanyarwanda tujye tuyakoresha kandi tuyabyaza umusaruro. Byakugora cyane kubyiyumvisha, ariko burya
Ibi wabyumva neza cyangwa wabibaza neza bamwe mu bantu baturuka muri Israel cyangwa bamwe mu bantu bari muri Israel like nko muri Gaza, nko muri iyi ntara ya Gaza. Reka nkubwire zimwe mu ngaruka zishobora kuba zatuma bamwe mu bantu bari ahangaha zizabageraho. Niba nta muriro w'amashanyarazi uri gukoreshwa muri Israel, birumvikana itumanaho rya telefone, computer n'ibindi biraje bihagarare. Niba nta bufasha Israel izongera kohereza muri Gaza, ni ikintu cyumvikana ko abaturage bo muri aka gace bagiye kwicwa n'inzara, cyane ko nubwo Hamas yaba yiteguye kugumana imfungwa, ititeguye kuzigaburira, kuzereza ibyo zikeneye izo arizo zose. Ese uri kwibaza kuri izi mpamvu? Niba koko nawe ukunda igihugu cyawe ukaba ugishyigikiye, icyo ari cyo cyose, waba uri mu gihugu gifite amahoro, waba uri mu gihugu kitameze neza, muri comment section shyiramo sticker y'idarapo ry'igihugu cyawe mu rwego rwo kugaragaza ko ushyigikiye igihugu cyacu. Twe nk'abanyarwanda nta kindi kintu dusabwa gukora sibyo gukora cyane tugakorera igihugu cyacu, tukamagana abagenda bavuga igihugu cyacu nabi, cyane ko ari twebwe tuzi agaciro k'igihugu cyacu no kuba dufite amahoro aho bitandukaniye n'ibindi bihugu. Wakoze cyane kubana nanjye, ndagukunda cyane. Turacyari kuri Kora TV. Stay safe, be blessed, komeze kugira ibihe byiza. Nkomeza kubwira abantu batameze neza ko ubuzima niko bumera. Uyu munsi bumeze neza, ejo bikaba bitandukanye nuko uyu munsi bimeze. Gusa kimwe mu kintu nakubwira nuko ubuzima buzahinduka, ndetse yewe twihanganisha abagize ibyago bari hirya no hino hatandukanye, yaba abari mu gihugu cyacu n'abandi bari hirya no hino. Reka tubabwire ngo nimukomere. Dushimiye buri umwe wese wakandi subscribe kuri Kora TV show. Ni ukuri muri abantu b'umumaro mu buzima bwacu, ni mwebwe mutuma dukora muri ba motivation, ni mwebwe musa nkaho mutumotiva mu byo dukora bya buri munsi. Wakoze cyane rero kubana nanjye, ndagukunda cyane. Komeza kugira ibihe byiza. Stay safe, be blessed and have a nice moment.